अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी लुपा लाख अमा लिसिंग नापीगनी लुपा लाख लिसिंग अमा चनीगा सुफना तरे दशमिक तरुक अमा चंगना जेएनबी तमेंगलोंग दा पाइखतकदबा थबक सिंग चही 12 रोम हेनबा पाउबा लोइसिंदना थंबिरमले तरा सुबा IRB recruitment result युमथंग नरिबा स्टेट सिंगी फंगफम थोकपा 2% फंगहनबा वाकलक्रै कैफ NPD अमदी PHED मिनिस्टर लाइसांगथम सुसिंद्रोना सोमबुंगी STO STC सब रजिस्टर अमदी ARCS की ऑफिस संगाख्रै मैतै हारिबा पुरुप असि कननबा होनरपदा तंगाइफदना ST लिस्ट चलहनबा मथौ ताइ हाइना MLA कराम श्यामना फोंदोखरे थौबाल पुलिस नमियोय अनि हिरोइन ग्राम तरुक हेनबगा कोनना फागतखरे खरमजरी दीपा समराइलाटपम पोनी प्राइम टाइम न्यूज पिजरी हौजिक पाउसंदुना मु पिजरी लुपा लाख लिसिंग अमा चनीगा सुफना तरे दशमिक तरुक अमा चंगना जवाहरलाल नवोदय विद्यालय तमेंगलोंगदा पाइखतकदबा थबक सिंग चही 12 रोम हेलबा फाउबा मपुंग फाना लोइसिनबा ngамदना लेरी फेस बी की ओइना डोमेटरी अनि अमदी ओजा सिंगी क्वार्टर साबगी थबक असि उत्तर प्रदेश ता बेस्ड ओबा कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेस UP जल निगम कौबा एजेंसी अमदा हौकिबा चही लिसिंग अनि तरादा सिनाखिबनी अदुबु एजेंसी असिना हारिबा सेमगत सागतपगी थबक असि होरमलगा लमखांगदा हुंदोक्तुना चेनख्रे हौजिक सेमगत सागतलंबा सरुक खरा असिसु नरक मोंगसोंगदा मरक्ता नोंखांग साइदुना लेरी फिल्म असि पेरेंट टीचर काउंसिल की थौमी सिंह सोशल वर्कर MP नॉमिनी अकिन गांगमई JNV तमेंगलोंग की प्रिंसिपल अमदी स्टाफ सिंगना मफम अदुदा हक्थेंगना चतुना येंगसलुबा मतमदा थेंगनरखिबनी JNV तमेंगलोंग की हौजिक ओइरिबा फिल्म असिदा महिरोय सिंह नौना लौबा ngambagi पांगल लैतबगी मथक्ता हाना लेरंबा महिरोय सिंह अपिकप कामदा यामना अवाबा फिल्म अमदा लेहौरी JNV असिगी सानबुंग लैतबना मरम ओइरगा विद्यालय असिगी ओजा अमदी महिरोय सिंगी ममा मपाना लैजबा सेनफम पुथोक्तुना सेमगतपगी थबक चथरी येंगसिन खोंगसद अदुगा मरी लेनना जवाहरलाल नवोदय विद्यालय तमेंगलोंग पेरेंट टीचर काउंसिल की कॉन्वेनर नाइलोंगलांग रियमई नहाई विद्यालय असिगी स्टाफ सिंगना लेगदबा क्वार्टर अमदी डॉर्मिटरी सिंग असि मपुंग फाना लोइसिनदबना मरम ओइरगा ओजा अमदी महिरोय सिंग अपिकपा युम अमदा यामना अवाबा फिबम अमदा लेरी लेबाक लेतबा असिना मरम ओइरगा महिरोय सिंगना सिंगल बेड अमदा पुन्ना तुमली हौजिक लेरिबा फिबम असिदा ओजा अमदी महिरोय सिंग क्याम कुइना थमखिगदरिबनो हाइबसी अचोबा वाहंग अमा ओइरे मरम अदुना मरी लेनबा लोइसंग खिरम असिदा मिटेंग चंगबिदुना ओजा अमदी महिरोय सिंग अवाबा कोखनबियु करिगुंबा लोइसिंदना लेरिबा थबक थौरम सिंग असि अथुबा मतमगी मनुंगदा लोइसिनबा थबक लखतबा थोक्लबदी JNV तमेंगलोंग की पेरेंट टीचर काउंसिलना थबक लखतकनी हाइना मरी लेनबा सिंगी मफमदा तक्सलकली खोंगचत अदुदा सरुक याकिबा सोशल वर्कर अमदी MP नॉमिनी अकिनसिन गांगमैना JNV तमेंगलोंग की ओरिबा फिल्म असिगी मतंगदा मकोक थोंगबा सिंगा तानदुना अथुबा मतमगी मनुंगदा लोइसनबा तक्सलकनी हाकी मणिपुर लेंगांगना इंग लिसिंग अनि तार निपानदा तरा अमदी तरा मथोय की लौखिबा IRB रिक्रूटमेंट युमथंग नरिबा स्टेट सिंगी ओइना चादा अनि थबक लौगनी हाइना चेरोल थोख्रबसु मतम कुइना हाइदोक्तना लैरबा मतुंग ममांग अक्टोबर थादा रिजल्ट थोलकपा मतमदा मपानगी मियोय अमफाव खलक्तबा असि मणिपुर लेंगांगना अमदी चीफ मिनिस्टर ना मिटिंग चंगहनिंगे अमदी अचुम अरान पुथोपियो हाइना ngasi जिरिबाम बापुपारादा लैबा जिरी न्यूज नेटवर्क की कॉन्फ्रेंस हॉलदा पाउमी सिंग उनबा तुदा सरुक याखिबा जिरीघाट कासार असमदगी मुस्ताफिजुर रहमान लास्कर चेस नंबर 63 ना फोंदोकिबने पाउमी सिंग उनबादुदा अमित चक्रबोती चेस नंबर 260 जिरीघाट कासार असम मोइबुल अलाम चेस नंबर 134 अमोल चक्रबोती चेस नंबर 253 अमदी रवि ठाकुर चेस नंबर 232 सु सरुग्याकी मुस्ताफिजुर रहमान लास्कर न मखा तान हाई हौजिक फाउदा रिक्रूटमेंट तौना तौना चाही मंगा सुरकले
recruitment aduda aikoina qualified oirabasu result tholakpa matamda mapangi mioi amata fau merit list ta yauraktre masina takpadi recruitment da aikoi yaugdabaga chapmanare thong asi yamna nungaitabaga loinana Manipur gi chief minister Nehiram asida akhanaba meeting changbiduna aikoi gi fangfam thokpa 2% asi fanganbiyo haina Manipur laingakta appeal tawrakli हम लोगों से वो टोटली अलग हो गया कि हम उस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में थे ही नहीं, ऐसा बात हो गया है। तो ये बहुत गलत बात है। हम लोगों का जो हमारा साथ जो नाइंसाफ़ी है उसमें थोड़ा इंसाफ करना चाहिए। हम मणिपुर सरकार और सीएम सर से अपील करते हैं, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं नेबरिंग स्टेट का उन लोगों का मतलब तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। KFNPD amadi PHED Minister Laisangthem Susindro nangasi Subdivisional Development Monitoring Mission SDDMM gi makhada paikhatpa Sawombungi SDO SDC Sub Registrar amadi ARCS ki office sangakre Thormadu da Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation gi chairman amadi Lamlai gi MLA KH Ibomsa Manitron gi chairman amadi Patsoi gi MLA Sapong Kujokeshwar Khundrakpam gi MLA TS Lokeshwar Morang gi MLA TS Santi Khadi and Village Industries Board की चेयरमैन अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एन निम्बुस इम्फाल ईस्ट की डेप्यूटी कमिश्नर केक्स दैना SPM प्रदीप फाइनेंस की जॉइंट सेक्रेटरी अना आरामबम नचिंगबसु सरुक याखी थौरमदुदा KFNPD अमदी PHED मिनिस्टर लाइसांगथेम सुसिंद्रोना फोंदोखिबदा मियामना मखोयगी दाबी अमा तानब होनबदा मई थाबगी चटनबी अमा लेरकले Maibu tharabadi makhoi aning ba apamba sing adu thungani haibagi wakhalda pochai mai thaba adu thariba pochai singdu public properties ni haiba asi kauridabani Sawombungda SDO gi office amata laitabana miyamna thabak amata tawba matamda porompat tana chatlaga makhoi gi thabak sing adu pangthokna bahonai masla praja miyamda khudong chadaba kya mayokna hale सरकार की ऑफिस अब सोमबुंगदा लैबा हाइबसी मियामदा खुदोंग चाबा क्या अमा पीगदौरिबनी हाइना महागना फोंदोखी महागना मखा ताना फोंदोकपदा खुराई लंबी असी यामना चिनबना मरम ओइरगा जेनिम्स ता अनाब खुलकपदा खुदोंग चादबा क्या मायोकनरे मसना मरम ओइरगा खुराई लमलोंगदगिना जेनिम्स फावर फ्लाई ओवर ब्रिज अमा सानबा महागना चीफ मिनिस्टर दा तक्सिनखरे अमदी अथुबदा थबकता ओंथोकनाबा होनरगनी हाइनासु महागना फोंदोखी लोइनना राज मेडिसिटी दगिना जेनिम्स फावगी लंबी सिसु पांगथोकनबा कन्ना खनरी हाइना फोंदोखी महाकी मतुंग इना लमलमदा लेरिबा प्रधान सिंगसिना इंजीनियर सिंगा मानरगा ड्रेन चनबा लंबी सेमबदा मसागी काननबा होनबदा मियामगी करिसु खनरे मसिना मिसमदा खुदोंग चादबा क्या अमा मायोकना हनबता नतना NRGS की फंड सु लाना सिजनबा क्या अमा यावरे हाइना फोंदोखी लोनना लेंगा की कर्मचारी सिंगना मियामगिनी हाइदुना येलिबा चेंग सिंग असि मखोइगी सु सरुक लौबना मरम ओरगा लाइरबा प्रजा सिंगदा चेंग फंगदबगी मरम अमा ओरकले मरम असना लेंगा की कर्मचारी निफु रोम चेंग लौरमबगी सस्पेंड तौरे हाइकी इसिंग सेनब चलिब ड्रेन दो इसिंग थिंगनब ओयेबा कोइ केंद्र अद मदुगुमदो खरे हे हाइरबदु इंजीनियर सिंगसिना सावरि मिदो इंगोंदा अरे इंजीनियर सिंगसिना हाय इंजीनियर सिंगसे अखोइजु मसी मरम से हाइफे चौरापों खंगेब अद इंजीनियर सिंगसिदा अखोइना हंगेब नंग चलिब ड्रेन से करी मरम गिनोन इसिंग सेनबने सेलिब चेंद्रब्रा नसाई फुट मसिंग असु फुट चहुम सांगदबने आइरेब फुट चहुम सांगदबसे इसिंग सेनबगी दरकार लेदि फुट अनि लुधरसु फुट चहुम दो चामे खे खतंग ओहेलमोबो मथंगी लाको पैसादो मो हापोबो अदु तौदबा हाइतार फुट चहुम दो सुनन वोनबदा इंची मरी तंग थाब ड्रेन सु यावदब नते अदुना मरम ओरकान नसिदि लेकाई खुदिमत कोंगंग खुदिमत NRGS की फंज लाना मिसयूज तौर खुदगी हुजिसे कोई अदुके मति अवाब ओइरे अदुना इसिंग थुमबि चांग हेंकलै जतै दै नते मसा मसाना इंजीनियर सिंदुगा अदुगा हाइरिबा पंचायत की लेबा मी सिंदुना मसागी कनो ओइना तौदबि आइदि मसागी कानबो येंदबिदा मयामगी प्रजागी खतंग कानबो येंगदि हेन फनेब आई इंजीनियर सिंगसे आई मतिक चादे ना आई समटाइम्स हे हाइरोबदा मोजे सावेबा अदो मॉडिफिकेशन तौननबा सेमतोननबा हाइबदि तादे मैतै हाइरिबा फुरुप असि कन्नना बहोनरपदा तंगाई फदना ST लिस्ट चलहनबा मथौ ताई चांगसिलिबा खोंजंग असि मपुंग फाना सौगतली खोंजंग असि सोइदना माइ पाकनी हाइना MLA कराम श्यामना फोंदोखरे वाफम असि ST डिमांड कमिटीना चथरक्लिबा खोंजंगी सरुकमा ओइना
ngasi Langthabal Assembly constituency ki MLA Karam Shyam gi Karam da leiba yumda thomjinduna memorandum pisinkibaga mari lenna Karam Shyam na hai kibani mahakna hai STDCM gi khongjang samada chama sawatli kupna wari sanaduna lengak asigi lawfam thokpa thodang logani haina phongdoki mahakna makha tarduna hai issue asi matam khara changlabasu soidana mai pakani minority oriba maite ekhoi gi furup asna karigi damak ST list ta channabagi ihau ama horaklibano haibasi rajniti tawba myoi ama oina uba fangi miyam gi kholau ta ba haibasi ekhoi gi ithongni Manipur asi thodok wathok khudingmakta wa yamna yamba lamdam amani adubu changsiliba khongjanga sida khetna balaitana chap manana ihau hominarabadi soidana mai pakani haina phongdoki ngasi Manipur ki prajana himai bil singna halamul singna kari ki damakta schedule tribe ki list Manipuri sanjan ba darkar leirinu haibase akhoi khamham thoi khangju khangi madugi tungi future madugi kanaba furup se kanjanaba honak ba kanda aduna ai shagi oina di sama support tawi adu mai chu pakani matam kitang di sangani maram di government se ama oiro kendra na thagat pirba mihul sing china praja gi pungling gi ul khangwa simak civilization gi achoba pidama kallabani haina aina lawbalai honorable chief minister da wari adum sagani delenga ko da minister oina yawdraga su leba ki issue da di wari sabra ka sukaiba leite aduma gi wakhalun su dum khangani Thawal District Police ki apunba kangbu amana ngasi ayupung 3:15 rom tapa matamda drug lalon ba miyoi ani drug gram taruk henba konana mayumdagi fakat pangamkhre faraba miyoi ani adudi irong chesaba mathak umangdagi Juli chahi kuntra mapuraiba Muhammad Jol Hakik amadi Sikong Khunawdagi Muhammad Amar Apokpa Muhammad Tombi Alais Abdul Matalif kawi Police ki pauna hairibadi ngasi ayupung 3:15 rom tapa matamda Thawal District Police ki Additional SP Operation Thawal Police Station ki OC CDO Thawal amadi Nupi Police yawba All Manipur Muslim Development Committee AMDC Manipur Muslim Welfare Organization amasung All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee ki thongmi singa loinana chathakiba operation amada drug lalon ba myoi ani asi Juli ki yumdagi fagat pangamkibani yum adudagi heroin gram Taruk dasmik ahumanga amadi ahangba plastic container khara fagat pangamkibani makhataba ain gi oiba thabak lokhatnaba fagatlaba polam sing aduga konana mayang Imphal Police Station da sinakhre hari Malem gi mafam amatada leitaba ima kaithal imoinu galida lafoi yonduna nomagi masagi humangmalna sel tanduna imung puribi lilong mairen khulda leibi apabi chahi nifutaret apokpa Muhammad Abdul Salam Elais Oja Ibochaubu thasigi mapan gi numidang wairam pung 3:30 rom tarapada masak khangdaba nupi anina huranbagi maral pisinba amadi ain gi wangmada nupa police amana khudang pairaga Miyam mangda khongoi naraga city police ta yamna tamthina ot nairaba matungda mara leitre haina thadorakpabu akanba mawongda condemn tawi mara leiba police personnel gi mathakta ain gi oiba akanba action lokhatrabadi akanba khongjang changsilagani haina All Manipur Muslim Development Committee AMMGC HQ amadi Anti Social Prevention Organization ASPO Mairen khungi maikai digi phongdorakli ngasigi usoi popi da leiba AMMGC HQ gi office ta pangthopa paugi mifam amada committee asigi president Pusam Said Ahmad amadi ASPO gi information and publicity secretary Ismezan anina hai tha asigi mapan gi numidang wairam pung 3:30 rom tarapada masak khangdaba nupi anina laklaga aikoi gi money bag nangna hukhibani pirau haina yamna kanba mawongda hairaki apabi amadi masak khangdabi nupi sing asiga bag adu lawi laude haina yetnaraba matungda masak khangdabi nupi asina Imphal City Police nupa ama kaururaga apabi gi khudangda pairaga miyoi cha kya gi mamangda bazar mayaida chingduna puraga khongoi nakibane madugi matungda Imphal gi City Police Station gi custody da thamlaga apabi bu miyoi bagi minungsi machet ama fau yaudana tamthina furaga otnai ki asigumba lichet asi kyam kuina mara leitraba miyoi sing chathaduna Laikhigadoribano haina hangladuna Manipur lengakna thodok asida chenariba miyoi sing asi pung 13 gi manungda fagatuna logi matung inna chairapi gadabani karigumba pidragadi thangnaba pungzadagi lamdam asida leriba club organization mera paibi amadi CSO kya punsalaga democratic oiba khongjang sangsilagani haiba wafam thamki nomagi suja nom daraga nam samna tanzariba business apabi gilanglalang gila sigi logo mati amta lokalok taba
aduna marum oiraga ngasi paliba lengakna amaka hana hambal request tawjari thaiba apabida harassment to sar tawda sienal me kudimak se phara ka lu ko ibam sera ka do pibiu nataba taragadi thangnaba yuku ngasi degi pung kunmari koi thajani hai pung kunmari si matungda karigumba sakana hai lu mi boy miyo singa se pagataba taragadi thangna me kuptagi Manipur da lai ba club organization abadi civil society organization samdaraga democratic oi khongjang kaya saksel United Nations की General Assembly ना diplomatic section based diplomats हंतक चाही की ओइना Prince Palace Residence Bangkok ता चटलिबा थासी की मरी दगी ना तरा फाउबा पांथोक्रे थौरमदुदा इंडिया की महूत सिंधुना मणिपुर दगी बीर कर्नल जी थियामना सरुक याखी थौरमदुदा इस्राएल अमसुंग पैलेस्टाइन लेनरिबा लेबाक असिगी बॉर्डर इशू असदा इंडियन डेलीगेट अमगी वाखलोन फोंदोकपा ओइना बीर कर्नल जी थियामना शांति पुरकनबगीदमक महाकी ओइबा अयिबा डिप्लोमेटिक रिसोल्यूशन अदुदा वन स्टेट सोल्यूशन की अपाम उतकी लोनना पैलेस्टाइन बसु सपोर्ट तौदुना असेंबली अदुदा पिसिनकी अमदी महाकी ओइबा वाफम क्यासु थमकी थौरमदुदा मालेमगी लेबाक चामगु हुंफु मंगा तगी लाखिबा डेलीगेट सिंगनसु सरुक यादुना मखोगी ओइबा वाखलोन फोंदोकी थौरम की सरुक अमा ओइना पांगथोकिबा फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनीदा मणिपुर की मरमदा वाफम क्या अमसु थमकी सरुक याकिबा पैलेस्टाइन की डेलीगेट सिंगबुसु पुकनिंग थौगतपा ओइना लेंयान फीसु खुदोल तमकी Manipur Welfare Society of Arunachal Pradesh MWSAP na siduna anirak suba ningol chakobagi thorom amangasi DNGC campus ta leiba saisak wawan da pangthokre thorom aduda MWSAP ge president NG Manglem Zawna nahongna na Arunachal Pradesh ta leiriba Manipuri singi marakta machilma wa oibagi nungshi mari chasan hanbagi maru oiba singi matangda marik chumla wafam kya thamki निवल चाकौबगी थौरमासे सोसाइटी की मेंबर खरा मपान लेखिबना मरम ओरेगा मतम खरा थिनथखिबनी हाना सुफोंदोकी थौरमदुदा सरुक याकिबा MWSAP की सेक्रेटरी विजय युमनामना निंगोल सिंहबु तरामना ओक्लदुना निंगोल सिंगिदमक ngasi लांगलिबा मथेल लुकोई सिंगasi चामिनदुना नुंगाई याफबा अमदि अवाटपा लेतबा चही अमा ओरेसनु हाकी नाकलाबरोब द सोसाइटी की पेट्रोन मेंबर प्रोफेसर अहोंग साबम इबोतोम्बी निंगो चाकौबग की मरु ओइबा अमदि हरफम की मतंगदा मरिक चुमबा वाफम थमलदुना अरुणाचल प्रदेश लेरिबा मणिपुरी सिंह अमत ओइना नुसी चानना लेमिनबगी मरु ओइबा क्या की मतंगदसु वाफम क्या सु फोंदोखी थौरमदुदा अरुणाचल प्रदेश लेरिबा तोंगा तोंगान बफुरुप सिंगदगी लाकपा अमदि थबक तौदुना लेबा मियोय क्या सु सरक्याकी थौबाल अमदि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की प्रजा सिंगदा तोंगा तोंगान बा हेल्थ फैसिलिटी क्या पीदुना लाकलिबा पीमा हेल्थ केयर थौबालना सिंधुना डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ बेबी कंपटीशन अमा ngasi थौबाल मेला ग्राउंड कम्युनिटी हॉल दा पांथोक्रे डिस्ट्रिक्ट असि तोंगान तोंगान बा मफम दगी लाकपा चही अनि दगी अहुम फावबगी मनुंगदा लेबा अंगांग यांखै हुमदोइना सरुक यादुना मसा मऊ फावबा चामदम नखिबा अदुदा थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 8 की काउंसिलर वाइकोम ओंबी सनाथोय देवी पीमा हेल्थ केयर की मैनेजिंग डायरेक्टर लांगोल जम सनातोम्बी अमदी ब्रिलियंट एकेडमी थौबाल मेला ग्राउंड की प्रिंसिपल एस प्रोजेंड्रोना अथोइबा मिथुंग सिंगोइना सरुक यादुना मकोक मथंग ताराबा सिंग अमदी कंसोलेशन प्राइज सिंग येंथोके अंगांग सिंगबु मसा मऊ फना थमसी हाइबा पांदम अमगा लोइना पांगथोकिबा हेल्दी बेबी कंपटीशन असिबु माय पांगना पांगथोकपदा मतेंग पांगबगी दमक पीमा हेल्थ केयर की HR मैस्नाम प्रेमिलाना पुना मकु थागपा फोंदोलखी चांगदमनबा अदुदा हाइरोक पार्ट 2 दगी इलांगबम तोमथिन खंगंबा अपोकपा ई रोमेश कुमार ना अहानबा थौबाल ओक्रमदगी एलेक्स ओक्रम अपोकपा ओके नामदेवाना अनिशुबा अमदी थौबाल मेला ग्राउंडगी चंखोनबी अकोइजमना मथंग सिटना अहुम शुबा मफम कनबंगमकी मतंग अस ब्रेक अमतंग लौमिनसी Kasha Ventures Private Limited Sky Fancy presents Northeast Aerosports Hot Air Balloons and Paramotors Fiesta 2023. India's first Aerosports and Hot Air Balloons Fiesta will be held in Manipur. This event will feature skydiving show, paramotoring, hot air balloons, cultural shows, food and fun fair,
fashion event. Experience rock concert to another height and a lot of other exciting events. Come and experience the once-in-a-lifetime experience. Explore the hidden gem of nature, Loktak. Experience the ultimate sky high at Fiesta 2023, Manipur. Break matung da taram na okchuri makhataba pau umu pisari tha asigi tarama thoidegi hauduna Manipur amadi Nagaland sector CWA gi khongchata lakhiba Wives Welfare Association CWA CRPF ki president Dr. Ajitha Tausen Imphal da thunglakre magna haukiba chahi sindagi hauna RCAWA GC CRPF langjingna paikhalakliba thabak thoram sing yangsinduna amadi member singna masa mau fana leinaba pautak kya supiduna lakibani hari Kekru Yari Club Yaripo KYCY amasung Kekru Development Youth Club KDYC anina punna sinduna Kekru Khuldagi Education Sports amasung Arts and Culture na singba tungan ba lamsingda thoidok hendok na mai pakaklaba sing harau tayam na oktuna pungning thogatpagi thoram amanga si Kekru Lai Harau Bungi Community Hall da pangthokre pungning thogatpagi thoram atuda KYCY gi President Puyam Tiken KDYC gi President Longjam Yaimabi Kekru Ideal Progressive Committee ki President Soraisam Kanhai, Secretary Laisram Somarendro, YK College Wangjingi Assistant Professor Dr. Longjam Anand, Filmmaker Writer Pongnam Prem Kumar, Social Worker Singh Longjam Sangita Devi, Longjam Ibotombi na athoiba mitunglen Singh oina sarugyaki ngasigi tharamadu da Kekru Khuldagi NEET UG lisingani kunithoi da Manipur State ki oina chamagu humfuma thoi suwa mafam kanduna lakiba Soraisam Sanathoi Devi Mamang Tha October gi kunmari dagi kuntra fauba Gujarat ki Surat ta pangthokiba 14 suba Akshay Kumar Kudo International Kudo Tournament lisingani kunithoi amasung 16 suba National Kudo Tournament lisingani kunithoi da silver amadi bronze medal amamam lorokpa ngamkiba Chakpram Bolendro amasung haukiba October kunmari da LDU Lamaidong da Manipur State Kala Academy yauna Pangthokiba Nifutaruk Suba Kha Manipur Drama Festival lisingani kunithoi da ani suba West Comedian gi mana fanglakiba Longjam Brinjita Clubs Kingi amadi lekai myamna achamba khudol piduna pungning thawatki Amaromda National Testing Agency NTA na loba National Eligibility Cum Entrance Test NEET lisingani kunithoi da mai palaktuna MBBS tamlagadaba sangayumfa khungangdagi Larik Faba Mahiroi Tarukasi Muslim Student Development Organization MSDO sangayumfam na taramna okpaga loinana achamba khudol piduna pukning thawatkhre Tharamadu da Thobal Kendragi MLA Hanagi CM Okram Ibobi Khangabok Kendragi Hanagi MLA O Landhoni Devi sangayumfam Jila Parishad ki ex Member Muhammad Hibuzir Rahman Amadi MSDO Sangayumfam ki President Muhammad Saroz Khan Sarugyaki Loinana Tharamadu Muhammad Salahuddin Khan Police and Initiative Ngapigani Policies and Initiative of the Government for Minorities Haiba Hiramda Resource Person Oina Wangangki Atoiba Mitunglen gi oiba Warol Piraduna ex CM Okram Ibobina Hai Pangthokiba NEET exam aduda Manipur gi Maitai Pangal community marakdagi Mahiroi Kuntra hena mai paglakpa asigi manungda Sangayumfam dagi nupi macha ahum yauna punna Mahiroi taruk mai paglakpa haibasi yamna chauthok saningai ni amani Khul asi afaba maikai amada chatpa hore haibagi khudamni mai paklaba Mahiroi taruk asinasu khul asida miyamna makoida thamliba thajaba kya asi manghandana ba honagani haki NEET mai paglaktuna MBBS tamlagadaba Mahiroi taruk adudi Aribam Sesta Sadia Rahman Muhammad Arif Khan Muhammad Rahim Khan Muhammad Azad Ali Sumeya Said Amadi Aribam Leya Banuni Bisnupur District pu Tarutananaba District ama oina thamnabagi pandamda chaksalakpa khongthangi saruk ama oina ngasi District Administration Bisnupur amadi NYK na apunba club Tarahumdoiga Kusamnaduna Social Service ama pangthokre
ngasi gi thoram adu da NYK gi Deputy Director Dhana Salamna district asi tourist yamna lakpa maramna lu nana thamdaba yadaba amadi sangai festival da foreign tourist kya lakadaba leibana khara henna pukning changba mathau tai lamdam asigi myamna su isa isana khangna amot akai mafam chana thambinaba amadi chakhai biganu haina su phongdoki lamtu sengba amadi plastic bottle khongatpagi thoram adu tidim lambi paringi tera urak mapa amadi khwairakpamgi akoiba mafam singda chathaki DLSA Senapati na sinda chatharakpa outreach program gi saruk ama oina ngasi district and session court complex Senapati da sport essay competition ama pangthokrai rights under the constitution of India haiba hiram da pangthokiba essay competition adu da Senapati amadi kangpokpi gi akoiba da leiba class 8 tagi 10 fawba tamliba mhairoi singna saruk yakhe competition adu da MY John Senior Secondary School gi Rustam Chauhan Brookdale Higher Secondary School ki Chosum Rai amadi Mount Geo ki Dusunina Mapok Thong ki Nalsa gi Makhada Manipur State Legal Service Authority Matenga loina District Legal Service Authority channel na sinduna Nalsa gi program lotion baki thoramga mari lenana mairoi singi oiba essay competition ama pangthokre CJI designated Justice DY Chudrasutta October Kuntra Mathoida Haudokladuna Sayol Ani Chufna Bharat Sinba Thumna Pangthokthuna Lakpagi Sarukama Oina Ngasi Oriba Numita Ngapikani Ngasi Aroiba Numita More Ward number 2 da Leiba Netaji Memorial English High School da Mairoi Singi Oiba Essay Competition ama Pangthoke Thoramadu da Empowerment of Citizens through Legal Awareness and Outreach Saibahiram da grassroots level dagi outreach teams singna Khungang Panchayat amadi subdivision khuding da chatuna miyambu legal gi oiba thabak sing wakhal tahanba nagrik ama oibagi fundamental rights amasung duties khangan baga loinana Bharat Sangvidhan na piriba lokya gi matangda mamut tana miyamda khanganabagi pandamda pangthokpa thoram amani ngasi pangthokliba essay competition aduda puna mairoi nupi macha kuntaruk amadi nupa macha taret na saruk yake competition asda makok mathang taraklaba mairoi singi manama thumna hayeng November 13 Children's Day numita lanthokani essay competition adu class 8 tagi 10 fawbogi manungda leiba mairoi singi damak tongan ba topic ani piduna pangthokhi thormadu da RK Mohendro Legal Aid Council Chandel RK Imoba retainer lawyer DLSA Imphal West Sarungbam Mangalaibi Judicial Magistrate First Class Morena Dice Member oina sarugyake Sarungbam Mangalaibi Judicial Magistrate First Class Morena Moreda Leriba Mairoi Singna Makhoigi Tungi Career Khanbada Law Subject pu thawai yauna daba asida nungnang ba phongdokladuna Mairoi Singna Law tamhaningbagi apamba phongdoki Jayol Ani Chuf na chatharakiba Pan India campaign loishin khibaga iroinana Manipur State Legal Service Authority ki liching makhada District Legal Service Authority Imphal East na sinduna aikoi khangmina si haina mingthonba no for day play amanga si lamlong kaithel da utkre thoramadu da Imphal East ki District and Session Judge RK Memcha MSLSA ki Member Secretary Ozes Mutum Revenue Tribunal amadi MSCT ki Presiding Officer and Lanleima District Legal Service Authority के Secretary Arshad Said Shah, SDPO Porompat RK Tesbir Porompat Police Station की OC NG Jadumani amadi Nokfade की Producer amasung Director Oriba Thogdam Rohini Kumar su Sargyaki Thormadu के Sarugama oina lamlong gaithel की akoibada leriba miyam da Legal Aid Police na fardaba miyoi sing की hak की matang da khangzin gadaba masak yauba Cherol Singh yantoke Khongzom Circle Karamna Chawkhat Sige Haina Mingthonba Asina Sinduna Tha Sige Tarukta Pangchokiba Ahanba Khongzom Circle Mathematics Competition Listing Ani Kunithoida Class 5 tagi 10 Fawbagi Kanglufta Makok Mathang Tarakraba Mairoi Singda Mana Piduna Pungning Thogatre Ngasi Texam High School Ground da Pangchokiba Mana Yenthokpagi Thoramda BJP Manipur Pradesh ki General Secretary L Deven Singh Langatel Jila Parishad ki ex member Soibam Ongbi Ibotombi Devi Sapam GP की ex प्रधान Sapam Rameshwar amadi Techam GP की ex प्रधान Langpolakpam Iboyai Mana President member oina sarugyake Khongjom Circle की Mairoi Chani Yangthaina sarugyake ba competition aduda class 5 की oina KN Excel Academy की CH Binson
CH Vidyananda amadi Texam Girls Upper Primary School gi A Elizabeth na mathang sidna ahanba ani shuba amadi ahum subagi mana laukre. Class 6 ki oina Guidance Coaching Center gi Mackenzie Sapam KN Excel Academy gi L Narjit Singh amadi M Anish Singh na mathang sidna ahanba ani shuba amadi ahum suba take. Class 7 gi Kanglupta KSES branch ki Oscar Soibam Versailles Langpolakpam amadi Mahubam edition na mathang sidna ahanba ani shuba amadi ahum suba mana fangke. Class 8 ki oina KSES branch ki Huidrom Saitamjit Tenden Academy gi Tomchin oinam amadi Ibamhal Vishal Academy gi Thaudam Prince Sina mathang sidna ahanba ani shuba amadi ahum suba gi mana lokke. Class 9 gi oina KSES branch ki KH Ikram KSES Newshan Sapam amadi Signing Academy gi Sagol Sem Dinesh na ahanba ani shuba amadi ahum suba takhe. Aduga Class 10 gi oina GTS Boarding gi Khumukcham Risi Signing Academy gi S Sekhar Singh amadi Ibamhal Vishal Academy gi Chingtham Devesori na ahanba ani shuba amadi ahum suba gi mana lauke. Indian Red Cross Society Jiribam District Branch na sinduna Hilghat ta leiba IRCS Jiribam Branch ki office ta blanket yenthokpagi thorom pangthokre. Thorom adu dan Ningthembam Pachau Dibong Chandrapurna Chingba Village kun tagi lakpam yoi Marfurom da blanket sing khusana ki. Blanket distribution adu da IRCS Jiribam District Branch ki Vice President L Ranjit Kumar Singh, Lifetime Member L Chamini Kanta Singh amadi General Secretary H Ranjit Kumar Singh na President Member oina sargyakhe. VCPC Manipur Lilong Branch na sinduna nomagi oiba free medical camp ama Lilong Haurebi Makalekai High Madrasada pangthokre. Camp asida myoi chahum rom da analaying hidong chaba piba kalonana lem na hidak lang thatsu yentokhe. Camp asibu VCPC Manipur Headquarter gi Chairman Albas Bhai Thobal gi Adhaksha Hasina Bengam Athokong GP gi Pradhan Idris Ali amadi MCS ki Chairman Muhammad Reis Ahmed su laktuna camp adu yangsinke. Yova Club Khergaon gi anopa executive member singa si khantre. Nauna khandaba club asigi General Secretary Organization Sohel Arif na nauna executive sing khanba asigi mari lenana press ta phongdokibada makhataba order ama thokti faba club asigi hana lairamba seal natraga letterhead amata chatnararoi karigumba kanagumba kharana Yova Club ki mingda club ki ayaba yaudana FB page sing hangbasu tobiranu. Club ki laizariba FB page asidagi atopa page amata club ki mingda kanagumba kharana FB page hangbasu tawbiranu haiki. Ngasi club asigi advisor sing na mayai tangban lawduna mifam ama famlaga matung anoba executive sing asi khanke. Nauna khanlaba club asigi thawmi sing asibu advisor sing na pautak piba kalonana club asigi chatna kanglon ngakna chatnaba wasak lawki. District Youth Affairs and Sports Officer DYASO Thobal District Table Tennis Association TDTTA Management Committee Multipurpose Indoor Stadium Thobal amadi Thobal District Badminton Association TDBA na khusan na sinduna lakliba December gi ahum fawba numit kunmathoi ni chufna chathagadaba district level non-residential table tennis and badminton coaching camp ama ngasidagi Thobal Khetrilaikai Hautabi Lampakta leiriba multipurpose indoor stadium da revenue PHED and special secretary Yaski secretary Namoizam Kheda Vartana Hautokrai loina haukiba chahi lisingani kunmathoi gi March 15 da State asigi Chief Minister N Birena Sanga Bikhiba Thobal District ki amata ngaraba multipurpose indoor stadium asi ahanba oina ngasidagi sizinaba haukhre punna pikliba sanaroi chama henmabu takpi tambigadoriba camp adu hongdokpagi thoram aduda revenue PHED and special secretary Yaski secretary Namoizam Kheda Varta management committee multipurpose indoor stadium Thobal gi chairman su oriba DC Thobal A Suwas amade MPTC Pangai gi assistant director AK Jhalachit SP Thobal Jogesan Rahaubizam Yaski director T Fulen amadi planning department ki director N Kulkarani Devina maru eba mitunglan sing oina sargyake multipurpose indoor stadium asi sanaba honabada achoba thodang lokiba myoi kyabu amadi sanaro kyabu su achamba khudol kya tamkhiba thoram adugi atoiba mitunglen gi warol piradna Namoizam Kheda Vartana hai aikoi masana amabu yokhatpa matamda sel khaktana yabai nate sanaroi aduna achetpa firep amaga loinana hotnaba changi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯦ ꯁꯨꯕꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯅꯤ ꯁꯨꯞꯅ 8.3 ꯑꯃ ꯆꯪꯅ JNB ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 12 ꯔꯣꯝ ꯍꯦꯜꯂ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯂꯦ ꯇꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ 13 ꯁꯨꯕ IRB ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯠ ꯔꯤꯖꯜꯇ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ 2% ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ KFNPD amadi PHED Minister Leisangthem Susindrona Sawombungi STO FDC Sub Register amadi ARCS ki office sangakhrei Maitai hairiba furup asi kannanaba honrapada tangai padana ST list ta chalhanba mathau tai haina MLA Karam Shyam na phongdokhrei amadi Thawal Police na miyoy ani heroin gram 3 henbaga konana fagatkhre matang asta poni prime time news loisinjare miteng dabiru pupunamapu amukhana kromjari